Ako postoji i jedan kolač koji mene podsjeća na djetinjstvo, to je ovaj kolač sa jabukama. Ovo je tako neki divan, mekan i sočan kolač, inače kod nas poznat pod nazivom bakin kolač s jabukama. Ostanite sa mnom i pogledajte recept za ovo savršenstvo od jabuke. Evo ovdje su neki od sastojaka koje ćemo trebati. Ulje, mlijeko, 4 jaja, prašak za pecivo. S ovom čašom ćemo da mjerimo jer je recept na čaši. Ovdje ćemo da to pripremamo, a za prvi korak imamo tu kilogram narendanih jabuka koje smo prvo ogulili i sad ćemo prvo da ih malo izdinstamo na vatri. Da bi jabuke bile mekane, kratko ćemo ih prodinstati, da puste sok i da onako dovoljno omekane jer se neće dugo peći u kolaču. Kada su gotove, dodat ćemo malo šećera i cimeta. Evo nakon 5 minuta jabuke su lijepo omekanile. Dodat ćemo jedan vanilin šećer, malo cimeta i možda nekih 50 grama običnog kristal šećera. I taman će nam ove jabuke biti još uvijek tople kada ih budemo dodavali u kolač. I sad sa pripremom biskvita dodajemo jaja cijela. I u to dodajemo ove čaše od 2 decilitra šećera. To će nam biti mjera. Meni uvijek nekako najlakše ovako na čaše nego kad moram mjeriti na vagu. U to odmah dodajemo i jedan vanilin šećer. A sada dodajemo po jednu čašu mlijeka i ulja. Znači nije bitno koja je čaša, samo da sve mjerite sa jednakom tom čašom. Sada ćemo i to malo izmiješati. I dodajemo 3 čaše brašna. Sada dodajemo prašak za pecivo i sve to lijepo izmiješamo. Sada ćemo da pripremimo tepsiju u kojoj ćemo peći ovaj kolač. Namažemo sa uljem i pospijemo sa brašnom. A pećnicu smo ugrijali na 180 stepeni. I onda ćemo staviti prvi dio da se peče. Kada on dobije onako zlatno-žutu boju, izvadit ćemo ga, staviti jabuke i preliti s ostatkom ovoga tijesta. Evo nakon 10 minuta lijepo je porumenio ovaj donji dio biskvita i stavljamo na njega jabuke i ostatak biskvita. Vi možete staviti više jabuka ukoliko volite da vam bude deblji ovaj filling. Ja mislim da je ovo jabuka sasvim dovoljno, a taj miris koji se širi je predivan. Pravi onaj kolač iz djetinjstva. I sada dodajemo ostatak.
biskvita. Kada je kolač gotov, pričekate da se malo ohladi i lijepo ga pospete sa štaub šećerom. Savršenstvo koje morate probati. Lijep je on i dok je vruć, ali tada ne smijete sipati šećer jer bi vam se istopio. Nadam se da vam se sviđa ovaj recept, da ćete ga isprobati i kao i uvijek napišite mi u komentar kako vam je uspio vaš kolač. Uživajte, dobar tek!